dan. Dobar dan, izvolite. Poštovanje. Mi smo došli da se upišemo u poseban birački spisak. Izvolite. Pripadnik національної меншини вписує ще до окремого вибіркового списку національної меншини виключно на особну вимогу, keď спольні условия за здобування вибіркового права, котре предписане за законом. Вон може бути записаний на лjem jedan вибірковий список, а вимагання подноші до opštinske, odnosno городske upravi u mjesece prebuvanja. Da bi se upisali u posebni birački spisak, neophodno je da stranka dođe lično i da Żeby ste ще upisali do окремного вибіркового списку, необходне прийти особнє із відрукованими буквами попольні з вимагання, котре предписало міністерство. Може на язику національної меншини, преписати податки з особної карточки, придати нам і ми на основі того перевіримо, чи сповнені основні вибіркові условия, чи особа повнолітна, чи ма пребування на території, де ще прийшла приявиць, і чи je robotno sposobna. Tedy posíláme rješenje na obisce, або го придаваме такой, keď існує можливость за toto. Formular za popolnjovanje može najti i na internetu, a najlješće do internet prepatrača upisati formular za okremni vibrankovi spisok, kotri potim treba popolnic, ali i taki popolnjeni i potpisani potrebne osobnje pridati do opštini або городської управи. Думам, že bitno upisat će na окремний вибіранковий список, бо думам, že mladi z všetkých našich mjestoh trebaju biti aktivni. Думам, že važno розвивати нашу zajednicu na jedan сучасний спосіб. To što dotika samого upisu do okremnog vibrankovog spisku, nasамперед нашій zajednici Rusnacom to pripada i po zakonu i po Ustavu Republike Srbije. Máme právo na toto i škoda toto pravo nie vyhasnovať i upisať še. Знаючи, že to ljem nadaje omožljivuje, že bi pripadniki naše nacionalne menšiny mali pravo nasамперед hlasać za kandidatov, ktorí budú predloženi na ješenj na vyberankoch. Potom, že bi še mohli sami kandidovať, že bi mohli učestvovať na vyberankoch i na taký spôsob. Važno je naglašiti toto, že zažmeljem prisutne na tých prostoroch 270 roky i že nam toto pravo nikto nie može vžať. Keď ho my sami nevyhasnujeme, drugi nam ho nie ponúknu. Takže na taký spôsob budujeme i sami sebe, i svoju nacionalnu pripadnosť, i svidomi sme toho, že komu pripadáme, že sme Rusnaci, i že tu naš skarb i naše jestvo i toto, co sme. U Nacionalnom sovjetu Rusnacoh nam bitno, že bi sme mali mladih i že bi še oni zakladali za aktivnosti mladih u našem kudu. Важно je, že by še takto upisal do окремного вибранкового списку, pretože by vošli nové generácie i nové ideje do robotného cela za mládež i do nacionálneho sovitu, že by še obnaviali i že by súčasnejšie ideje še rozvivali. Ja donedavna не знав nič o tým, ale som še preznal od druhých i думам, že dobre, že by še mladi uključovali do novih aktivnosti i rozvijali nove ideje. Robotne celo za mládež od samого počátku u tým zvolanju prepoznalo vrednosť upisovanja mladih do okremnog vibrankovog spisku i mi od samого počátku robíme rižni prezentaciji prez robotnji, prepodavanja, gdje govoríme mladim, že co to nasамперед okremni vibrankovi spisok, nacionalni sovjet i robotne celo za mládež. Tiž tak robíme toto isto na društvenih mrežoh i normalno u neformalnih rozvarkoh na rižnih druženjoh i dom, že to aži najvekša aktivnost, bo mi mladi še ljubime na neformalni spôsob družiť i tak širíme tu informaciju, že čom važne še upisati do okremnog vibrankovog spisku. Jedna časť mladých, ktorí pomedzi dvoch vyberankoch nie upisani do okremnog vibrankovog spisku, znači to tí, ktorí u prešlých 4 rokov naplnili 18 roky, dať akcent na toto, a všelijak by im povolali všetkých druhých, ktorí poteraz nie upisani, a majú dzeku hlasať, že by še upisali načas, že by preverili, gdje su upisani. Z ohľadom, že toto ostatní rok našeho zvolania u robotnim celu za mládež, mi žadáme ohábiť jeden tirvací šlid i zato robíme jednu video prezentaciju, ktorá bude na YouTube položena i ktorá še hodna plasovať na društvenim mreži i vše bude tu za všetkých interesovaných, ktorí žadajú dostať informaciji, že co to okremni vibrankový spisok i čom by še trebali upisati i gdje še može upisati i tu bude všetko potolkovane, takže všetkým bude jasno, že gdje, kto, kedy i jak še može upisati. Na prešlih vibrankoh pravo glasa mali 8270 Rusnaci, kotri hlasali za 7 vibrankovo listini, medzi kotrima boli i 2 mladežski. Tota inicijativa mladih bi mogla pomognuti tým starším, kotri ešte vše nie upisani do okremnog vibrankovog spisku, že bi še upisali i vyhasnovali svoje zdobute pravo.